Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berma kapere bekna kapi soleh-soleha kelas telok malar moke pada sehat kapi ya saengkeuna bisa norok pangajaran basa matura kalaben lancar. Satia mayu buka bukuna halaman 52 pangajaran 4 alam ben saesena. Pangajaran sabelumna ustazah lah mare ajelasaki arte ben tateng ngerah puisi. Nah, pangajaran satia ustazah bekal ajelasaki carana ngangkit puisi moso maca puisi. Ustazah ngengakna pole apa arte dari puisi. Puisi ia area karangan se nyaretaaki careta selanceng kalaben agunaaki okara sesakoni. Biasana ngangkui cak-ocak pelian seente. Nomor setong carana ngangkit puisi. Carana ngangkit puisi ria bede 6. Nomor setong nyebutaki apa sebede angen-angen. Dadi apa sebede angen-angenna sebutaki gelu. Nomor 2 bila ngomper pekeran pas toles. Dadi mon la bede se pekeran anak-anak kakapi ria pas langsung toles male tak kalupae. Nomor telok puisi ria angkit dari kabar se bunga. Dadi puisi ria angkit dari kabar-kabar se bunga kaate moso mas seneng pekeran. Nomor 4 ben bisa kia dari kabar se ngenes. Nah dadi salainna dari kabar se bunga puisi ria bisa kebai kia dari kabar se ngenes, kabar se sedih, kabar se bisa nangis. Nomor 5 okarana pendek tapi mau caritaaki bisa lanceng. Jadi okarana ria cokop telok sampai 5 kata. Nah tapi dalam okara sependek jeria ting caritaaki bisa lanceng. Jadi intina se sabe kebe puisi. Ben nomor 6 kumantong pangaterona se ngangkit. Nah jadi se katerona red moret kakapi terona aku baya puisi tentang apa moso puisi se berma. Nah masuk ke nomor 2 ia area maca puisi. Maca puisi beda se ngoca deklamasi. Sebelumnya baca puisina kotu prii tanda akan tak koma ben titik. Maksudnya tanda jeria mon koma artena ambu se maca sakece. Tining tanda titik se maca ambu sambi anyabe. Selain dari jeria kotu agunaaki kulina lesan, mata, tanang, cetak ben kulina boten keangkui ajar beaki esena puisi. Jadi ngangkui lesan selain puisi rea baca ngangkui lesan mata tanang ben cetak norok kulina boten se mengekspresikan puisi se baca. Ben nyopre se ngedingaki ngarte de esena puisi. Dadi male se ngedingaki red moret maca puisi aria male ngarte ka esena puisina. Nah, ustazah kan lamare ajelasaki carana ngangkit puisi moso maca puisi. Satia buku halaman sabitektung Arya bada puisi si Abul Ompul Alian kelas karangan Eng Sareang 2020. Ustazah tero red moret kapi baca puisi alian kelas rias sambi video. Nah samarena maca puisi moso video kirim videona classroom. Jadi baca puisi napa bagus pacerna pahayat kaate ya nak ya.
Ustada antos video puisi nanak-kanak soleh-soleha sehebat Classroom. Lah jeria carana ngangkit puisi moso maca puisi. Mantere soleh-soleha kapi ngarte ya. Mun bede setak ngarte bisa atanya ka ustada kolom komentar otabe Classroom. Kendia pei pangajaran bersama ture. Moga-moga amanfaat ya nak ya. Ustada totop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.